yang kendor. Gede tuh, gede. Benang, perhatiin benang mau habis tuh. Kalau bisa gulung terus. Gede tuh Pak tuh. Tanah. Betul ya tuan. Lagi rekam nih Pak Eri. Kami lu. Bekal lu. Happy nanti. Bisa gila, bisa maksa ikan ada 10. Dan ya. Maaf. Ya, Bang. Pelan-pelan ya Pak Gun. Kayaknya GT nih. Iya, melintang dah. Sama dia. Ini sisa ya, Dan? Ini? Dia. Han, ambil aqua Han. Aqua.
Aqua. Dah dekat dah. Ah, tu dia tu. Tak di badan kayaknya. Di badan, makanya berat dah. Gabu. Tapi kira tangannya tu. Oh, tenggiri besar. Amberjack. Green fish di badan.